Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Umur maksudnya. Saya sudah ada perjanjian genjatan senjata, kita doakan Palestina mentir terus aman, amin. Palestina mentir terus saya, amin. Karena beri-beri banyak teritan kauleban ajunan saat ini kalomor, insyaallah makin kebudi terus aman, mentir tak terjadi boleh, amin. Perempuan itu mau bukan hanya karena alasan tampan, mungkin laki-laki itu mampu memberikan perasaan nyaman. Bener, mak kita genteng mun peraten. Bener, kan bi Allah ini manusia beri kelebihan. Terus kadang lo peti genteng tapi peraten, nggih. Terus kadang coba tapi soki, make coba mun soki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, ajunan semulja Kiai Haji Ayyub Mustafa Ilyas, dak selerana beten kaula sangat tamulja aki. Ajunan semulja Kiai Haji Khalili Mas'ud, Kiai Haji Jabir Ali Ridha, Kiai Haji Ali Imran, Kiai Haji As'ad Safar, ajunan Kiai Haji Abdul Majid, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadirnya unsapora. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Kiai Mahfud Abdul Aziz seampun melantunkan suara merdunya sedari Lumajang, juga beten kaula hormati. Kepala Desa Bundah Gak Dinto Bapak Muhammad Ridi, juga tak kaleb Kapolsek Sereseh seampun mengawal sukses dan terlaksananya acara saat makin. Ben seteja para rabu, para undangan, laki atau bebini dek keseteja ajunan beten kaula amul ja'aki, ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, saat makin kaula benajunan sareng Allah takdir apolong apangki asareng dalam keadaan sehat, langkong-langkong dalam keadaan ala kotoat. Semoga kaula ajunan tak karua apolong etunya, tapi apolong sampai ke akhirat, amin Allahumma. Solawat ben salam ngireng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi
kalaben solawat ben salam kak dinto muka-muka kaula benajunan setuju sehadir saat mangken termasuk orang-orang seefek tabi kuste Nabi Muhammad kalaben syafaat. Amin Allahumma. Operator bas nyuun korangin makle suara kula jelas cek bas nyuun petada tak napa makle suara kula tiar cek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Demak Arya eka alle berkantor alle saus berkantor nih kantor nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Operator coba ki buru saya nih kah le coba operator mak le tak dalam suara gula tak jelas suara gula nih kah? Suara gula tak jelas nih kah coba ki buru kasah cek. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon jelas orang ngada are bedana are mak bini kapi dah make laki yang banyak mati bundarin. Orang ka ada ingat tang bini kaki bu keadaan ni kok lah tak kau ikat tengok kok deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh cocok operator coba bagian ni kah coba bagian termasuk suara kebenlon salon nambian apa cak mun tak jelas tak geding percuma ni sarsi hadir dia jelas makin bu pon Bapak Ibu hadirin lo ikat tela tak ikat tela ya dan nak le mangken nika kaula benajunan ngai peristiwa ini disebut luar biasa atau yang biasa disebut dengan Isra wal apa yang luar biasa soalnya Isra wal Mi'raj nika mun iyo korban akal manusia. Isra wal Mi'raj nika mun iyo kor kalaben pamikirna kaula benajunan Isra Mi'raj nika tak bisa masuk akal hadirin. Bisa tak masuk akal perjalanannya terlalu jauh baktona terlalu sing dari Mekkatul Mukarramah dak ke Masjidil Aqsa sebeda saya sudah ada perjanjian genjatan senjata. Kita doakan Palestina mentir terus aman, amin. Palestina mentir terus saya, amin. Karena beri-beri banyak tretan kauleban ajunan saat ini kalomor insyaallah makin kemudi terus aman mentir tak terjadi boleh, amin. Juga saya hadir mentir pada amat selamat kapi terpada teka hajat terpada beres selamat mentir lanceng umur bila-bila makin ke bulan Recep kula ajunan adua Allahumma ballighna Ramadan pada paaki umur kaula ajunan ke bulan pasah sehadir manter tak saya temun tak tega apa sah sehadir manter tak saya temun tak tega apa jeng tarawih bulan pasah sehadir manter tak saya temun tak tega apa jeng telas Idul Fitri mari nak apa jeng telas mate kok sahab penyabit mate je. Mari nak abajang telas manter terus lanceng umur kencak ceng lanceng lu gelu mun jeng lanceng lu gelu sosaki ya bener ceng lanceng gelu tak saya pandek gelu tak umur you umur Feti Ferraro terlalu panjang jangan terlalu pendek jangan umur maksudnya kulan di tatang ke umur 135 di ini tak usah biasa aja kali
Nika mun na temu bon mayit nika ngucap bila kok saya mati ya kan. Bi gulai kere nanja embari mi traumati cengkok si audit trolan jeng umur. Pikir-pikir bi gulai mi tak traumati cek dengan ngakan kok sapi tak edi. Niku TV tak pedeng. Ngeleleng kata tangke tina aki binakana. Jamin sekak lo tahu main kaple tak ta. Tedung ronyo. Abinya boleh lo bisa. Umur tos 35 yu. Mun tos 35 je karo kari teket-teka. Mun ketek lo kerso ker tak masuk. Hari suruh mulai kada ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Isra nikah perjalanan lancang dari Kadimah, dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Jarak antara Mekah dan Palestina nikah 1.200 kilo. 1.200 ongguan. Ki, mun lo parcaje okor tibi. Ongguan parcaje tak nyari laku. 1.200 kilo hadirin. 1.200 kilo ni mau ngakui pesawat 2 jam, mau ngakui mobil 3 hari 3 malam, mau ngakui sepeda motor seminggu, mau ngakui sepeda engkal 4 bulan 2 hari, mau darat 1 tahun setengah, mau gersot mate. Dia paham ya. Nah perjalanan itu begitu panjang, tapi makin perjalanan ini jauh. Dalam tiba mbian sampo maca lembak thumma arudduhu minal arash qabla yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Thumma arudduhu minal arash, Nabi Muhammad pabali dari arash qabla yabrudal farash, sebelum tempat lengkina ni kacelep. Orang ini kamu toju ke kursi ni kapan jaga saya ketuju ini keangak kan. Nabi Muhammad saampuna toju dari paling kinah berangkat Isra ongke apangki kelaban Allah pabali pole dak ke Mekah tempat lengki nani kaki angak kita celep saking dari sekejeng mangkana mun yo korban akal tak masuk mangkana Isra ni ke beni urusan akal bu, Isra ni ke urusan ateh iman ke Allah. Mbian makin bisa hadir tegecek benyangak nikah tak terjadi mun beni keng sampian atene iman ke Allah. Amin. Beni urusan akal mi hadir orang bunda situng iman ke Allah. Amin. Cengeng bapak kering apa dina dia. Iya pada sentar keng penasaran. Kula kapan lebat pak iya kene ongko pak. Aja cangkek lah keng ni bini ngocak mi gendengan asli na kada. Cak kopak kabin bi kok kemarin. Lempian pun tak kuat mi nuruk atas. Hah? Boleh kada? Allahumma sholli ala Muhammad. Aslina bareng tak masuk akal ni kata karo zaman Nabi Muhammad makin mangken gula benajunan pakun bede bareng seurusna Allah mun yo korban akal tak masuk akal nggih. Makin mangken ni kebede bareng tak masuk akal beni urusna manusia tapi urusna Gusti. Telok ni bareng tak masuk akal situng jodoh. Nomor 2 pateh, nomor telok rizki. Si telok ni ada si masuk akal, mertung jodoh ni kata masuk akal bener. Banyak tur kadang si buat coba alake kan telok kali 100 kilo alake. Beda. 100 kilo padu, saya coba lah alake pak kali. Beda. Tak masuk akal yuk. Beni urusan akal jika sokan Gusti. Beda tur kadang
si bini rat entek kan lo cuma ada beda taruh kadang si bini ratin selake cu mbian bah ngucap mi ende mi tak ende mun jodoh bener tapi cok ringan tak sebanding cinta itu datang bukan karena hanya alasan tampan. Kadang-kadang perempuan itu mau bukan kepada entek. Kalau kita marilah aku bangga dia salah kongpa mulai kadek reka hari pun tak betah aku pakai di atas kemarin jatim dia kan terkepok pada jatim benkok sampai bah pada malang kok jatim dukale begula jatim dukale yuk pak gula mati embu ala ke boleh mati boleh lagi mayu bola age kete mayu mancing bengal je banyak orang banyak salang langit imun molen je ngamba Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nah kamangki perempuan itu mau bukan hanya karena alasan tampan. Mungkin laki-laki itu mampu memberikan perasaan nyaman. Bener maka tak ganteng mun perhatiin bener kan bi Allah ini manusia beri kelebihan terus kadang lo peti ganteng tapi perhatiin nggih terus kadang coba tapi soki make coba mun soki dari gula tanya mun berdering laki kedua minta mbian citung selaki gonteng miskin citung coba soki milih saya coba apa si ganteng saya coba apa si ganteng ngeding kak tina make coba kor soki kok kak mi ontong kolo abini de enak cenungi pegeding kok mau tepak kering ngapring dina dia Lepas tidak usah abah Israwal Mi'raj abah has cutu saus kula benajunan ni kamu ni pikir benakal tak masuk akal. Terus kadang saya acara pacaran 4 tahun tak jadi. Terus kadang beda online semalam pakai pak kabin kening tangkep. 4 tahun cara pacaran zaman ompian lembagi ngudeg ada HP zaman rat surat dan roh. Bener. Allah Bandung dulu baru Jakarta. Senyum dulu baru dibaca lambak roh ini babah beda bacaan 4 kali 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat surat ini harus dibalas muni beki kemis akhir sejumat akhir kabul senah bener surat tay kolpet pah imingnya imuni beki beda pesah nyaman bu embuan beda bu embuan kan tangki kah? Berdebu embun acara pacaran 4 tahun alhamdulillah akabin ben bu embun lo tetip cudu tak bisa cudu ni ke urusan Allah cudu ni ke urusan Gusti tak masuk akal cudu ni ke hadirin tak masuk akal makanya gue lebih najunan urusan cudu buat Isra ni kepada dengan kui subhanah Isra ni kui subhanah ayat Subhanalladzi asra bi abdihi laila cepon ahli tafsir mun ayat yang kui subhanah samria subhanah ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa maka Isra ngakui subhanah masalah cucu pada dengan kui subhanah kia subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun Subhanalladzi maha suci adzat alladzi khalaqal azwaja kullaha sesatu jenis kebi Allah ikabai berpasang-pasangan satu jenis ke ikabai kedua-dua Allah akabai atas Allah akabai bara Allah akabai tera Allah akabai sosa Allah akabai wah beda lagu dalam beda siang beda malam beda tera apal kapi satu aja beda cuduna cuman mun manusia ni ka beda dua
beda secudu Nabi Allah bagi etunya, beda secudu na bagi akhirat, beda etunya bi Allah tak epata bangki ben cudu na anapa i akhirat kentena secung becean boleh ya beda secudu na etunya lo cukup situng beda sedua beda secudu na telo enggak sini ku mik le pelamba si tero keng tako apa mun tako beda remai cak beni karongkok cak makin lagi nambian pada tako kia tu mun dapat keng tanya aki kak mun bi rajin nampian ibeki abini dua mereng ngembian tetimbian sudah abini boleh keng tako tak usah tanya aki yu pengajian mak di mak boy kek lah keng kenengan ngalak rekaren aku tak ikut TV grup pun tek ku tangkan caharan nyelket kalian jalan arwah nyelket masjid jo patada mau grup nambian asli ni rumah tangga ni ke imam matangkan cari keng makiria imam mak pakala bi mak momar coba ibunda deh mpian tanya aki kan tu beda cerita naring bini takut kalake na ada mun reng laki takut ke bini na mpian takut kak ya gen kita tanya gitu dan tak cak gila jawab belum takut kerajin nama takut punten tak takut cak bini boleh kelem membiang tak bahaduk kalau mana papan tak kait tang bini dekat itu cak takut kak punten deh kak mana bini boleh kelem ada mungkin kita amare kak takut na banten nambian nanda tak nyempit na takut ke bini ni menikah lagi tanya aki jaga gula-gula miring ke bodoh Allahumma sholli ala Muhammad tungguan mangka Nabi Muhammad saya pokon pebecek ka ada ni kering bini ka ana apa reng bini polan ni ka koran ni ka mun reng bini ni ka bagus make salaki ni kan rok bagus keng mun si bini ni budu make tangkan cenyen rok salsal yu ongguan reng laki ni ka meskipun imam tapi saya berpengaruh mbian bunda deh mun bereng laki lebur ari beri bereng laki lampa bereng laki tak emanan bereng laki lebur sodako kapan abini bini na tepak ka secere make selake mun tak celeng polos ya selake lampa libur hari beri libur sedekah keng si bini cerek make selake yu cak mana beri jubi si bini apa kocak terus beki kapi kama bero mun parlu make kaki bah ngalle ateng lumari nai yang laki karo tahu saat dia tak nari potering bini dapur kita alim coko bercuko dak pelapa beda tak ada bebengah yang laki karo kemo sabut pelapa berinter kaki cikro kin colo mikir saru karo ko juga segep cak kopak kaki saya ko cari yo oh tepak kari ngapa dina dia mi akan deering bun dejaringan Fir'aun ni kang aku pangeran Fir'aun yang aku pangeran keng gabini na tako pangeran tako gabini na la Fir'aun kan ngaku pangeran minta sembahan ki bahkan Fir'aun ni kaki bayi pengumuman semua bayi laki-laki bunuh bayi perempuan biarkan hidup bayi laki patah kapi mun sebini torot bini nampak nemu bayi laki esongai pehki bamule pangucak bini na la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada kak pejik selake mun saya luar pate ka biking mun dia cek pate ka ye jang Fir'aun ngoja iyalah goreng mateng tengkeng pan gabi ini mangkan reng lake ni mun sampian bagus make selake norok ba mun sampian coba make selake norok cu mun embian ni kesolihah
laki nampian makita abejeng sopu mun sampian solihah abejeng joyu laki nampian rimun sopu tak ngiding bah ice ke bi tatangke haram tak kerena king mun bini na saya nyegei mancing yu laki nampian lagi nambian lo tu mana berjangan sopu nabi ni nambian pakai gigi laku jaga siapa naik ke atas pagar jo hah aja beni pagar nusa pagar loncat munde aja iyo tangkat aja yo ku tak tega naik ke atas pagar setero ngatela tak milukan dengan impian je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Sehingga mun saya bini nikah bagus ning laki noraki. Karena ring laki nikah bagus noraki ni kata berjaja. Mbian mun tatangkeun andi acara, ring laki ben ring bini, laki bini entar kauleman. Coba bisa sampean perhatikan. Selaki ada kan day langkor. Ada kan langgar selaki si bini keluar ke ada kebun barok roh depak keluar si bini paha WA ke selaki mulai muntah loncak lagi di langgar ya bener selaki ke ada kan si bini keluar ke ada depak keluar pak mulai muntah ngebur selaki balik makin si bini ke ada kan dalam selaki keluar ke ada selaki ada tek si bini tak belum keluar selaki paha WA kok budai luar le ku tak jawab kilok ngakan tak kira bah keluar mun tak teke mari tak kira ambu menembian bener aja ya dah ngojak bener je Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bila gak dintoh kalau ben hadir kak kanto mangken man terpada tetilan jalan kesayan amin terpada tetilan jalan kefokusan amin terpada tetilan jalan kebencerahan dunia akhirat amin terpada selamat terpada kehajat amin jadi ibu dina boleh acara mangken nikah hadirin adalah acara yang salah satu fungsi dan faidahnya Isra wal Mi'raj nyari iman kaula ajunan apa-apa mah iman karena Isra wal Mi'raj ni kamun ibahas ben akal tak masuk akal beni kawasan akal tapi ate senaremah dekah panapa seampun kesokan Allah subhanahu wa ta'ala Isra ni pasti abahas masalah iman makanya ajunan mangken sahadir ajunan mangken saalakoh ajunan sentar kak dintu berarti nunjuaki iman sampian sampurna iman sampian seken manter bi Allah iman sampian tak ibu tabuah sataja sahadir manter bila saus abali ka Allah ma ta'ala husnil iman husnil khatimah sete kalaban husnul khatimah amin Allahumma amin Allahumma mangkana acara Isra ni ka idi bali pun tahun apa-apa mak idi bali urusan penting urusan nyari iman ni ka hadirin orang sebada zaman Nabi Muhammad bada selok percaya jika Isra nikah ketika Nabi Muhammad acerita malam masing ko entar ke Palestina keng malam yang ko abali debak ke Mekah orang seiman narusa paru kafir boleh Muhammad je beri-beri engkau percaya keng mun setia Muhammad je gila ko arapa tak masuk akal orang seiman langsung dari Nabi Muhammad dikata narema ke Isra Mi'raj bahkan bada sekafir boleh kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saya langsung percaya dek kecerita Nabi Muhammad orang bunda nikah pun tak nyapok Nabi Muhammad orang bunda tak mirang dari Nabi Muhammad langsung bahkan kau leben ajunan kacek 1500 tahun ben Nabi Muhammad tapi make tak mirang tibik di Nabi Muhammad make tak nyapok ke Nabi Muhammad orang bunda percaya dek kabodina Isra Mi'raj berarti ajunan iman seken manter ajunan iman Nabi Allah eka sangwa mate saya terilim kabadan afakta iman Islam amin Allahumma amin Allahumma
pon jaga iman mangkana jaga iman ki mangkana ben tahun Isra ni ka entare mak le iman kau leben ajunan pakun seken hadirin sajen percaya ke Isra berarti iman sampean sajen seken manter iman ni ka iki beusete orang ni kemun iman iki beusete mbian pakun masuk surga amin Allahumma makana orang mati ani ke Nabi Muhammad iman na pakun nyar anyare napa se ma anyar ka iman la ilaha illallah orang saya ini kaya pakun jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah mun bedereng mati atalken la ilaha illallah keng cek je ka aja bu peleng pengen je bangak ring bunda ne Allah Allah apa kita lagu dah iya saya baca becek keng mun lagu na lopot ne kata salpa perengan pada benoreng mati mun daerah kokop kak mun nyara cireng mati ne kang ngiding aki kasihan nani kemerengis arapa saya baca padahal ayat lagu na lopot apa ring oning dek setuju masyarakat inna lillah ikan tu lagu na pada sini kaki berarti turjanin tidak enak berarti padahal saya bacakan ayat nih kan ing sing ngidingaki tako arapa lagu benih je yu apa ring oning dak setuju masyarakat bunda inna lillah wa inna ilaihi rajiun mata tako aja ni ka lagu nambian lambak mun ko na ko anang mun tak lum ngidero men lambak mun anang tak lum ngidero selake pah pukok gelum sarong pah ngocak di dalam bau pandai anang tako marketek ngideh pan anang ngideh alhamdulillah embung saya baung bipang alhamdulillah sing candi alek boleh candi anak empat oleh na baung kapi tani kelembak mun tak lum tedung anang ki pan mangken bah yang kunyiara kireng mate inna lillah wa inna ilaihi rajiun lagu ni kata ning bakelero kak adik lagu apa India janda sing ngocak ni kan oh bener ku janda itu kedua dan nak juga Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makilah adikir mun lagu na lopot tak salpa bener makin saya baca tepak keng mun lagu na klero ni kata sepa bener adikir oleh lagu aki oleh sepenting lagu na sa contoh ya ibadallahi jiddu rubbada'in la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azamun wajiddu Allah 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 malana maulan kan zikir nih kan lagu aki keng mun lah jana cocok keng mun lagu na tepak bagi zikir saya na tak saya solawat beda lagu na beni kapan pak cak bendi nak depan pak Arab lah pak solawat bagi beni apa kilmah walau jabrul khatir wala salam min ba'id wala risala ya hadir pasti gini kaki Allah Allah yang ku solawat padahal lagu cinta aja yuk yang pulang cak Arab cak bah nepot kapan Arab yang ku solawat ku lah teman mangki Facebook beda orang wawancari biar orang Arab wa bihadza na'rifu anna dzalika kullah jangan sematulah amin amin yang ku doa masalah kemudian kebetulan pelak cak Arab nyaman sekali selake abid Mekah sibini abid Mekah nyaman menatokar laki bini cak Arab kapi tetapi tetangkanya ku istighosa tapi benih kapan Arab nih ke doa benih kapan Arab nih ke sholat ya muci Nabi Muhammad lo kau cak Arab
lagu nak Hulil As'ad kasa situ bondo kan lu carap kapi muci kanjing Nabi tapi tak matura do kanjing Nabi dari mana lagu ayo dah deka ajunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga ayo babinakan ngamponga lakena kamu nanya bahaya gak bahaya tenjak laki je oleh yang pengaki tak ya bu ngocak angki lagi binin siapa dia ngocak angki dulu dia ada apa yuk tanda muni madu ya tanda ada apa cak madu jai manis yuk malah korban kilim ngampong epa umur gratis bahasaan deh mayu siapa saya ngampong malah korban kilim ngampong epa umur gratis bahasaan deh mayu siapa saya ngampong syarat tak cuma dua bonga syarat tak cuma dua bigule gule bahasaan ni ke umur takepek ni ke ambolia boleh epa gratis sekor kilim ngampong ya keng dua syarat tak mersitung janda nomor dua kilim ecap bibit tang bini setua apa syarat terbera oh kelak lah para anda macam aduh macam tu agak kau kan pada kau cakap capi macam beda ada senda ada senda tina long molong atibi ko demak ajo itu mau cek berdering cara menang tenang lebat bina kana ko nyu kancana bulan ni kene ngara engkau ni kene raja cong maksud tangenangan na pikir na maksudnya iya bah janda kapil magi janda mun umur sebitak tak langkong yuk magi janda umur 20 mun umur sebitak ara betul majadi boy romang oh nyari lar kalir ke puskesmas akhirnya aku kayak cetak lemah lemin cret kayak ngono umur 20 minta India keng tak potongan ustad sekali kok apa keng kok bulan genteng yang kuartis ada apa mi tak percaya cek gula genteng tak percaya cek gula genteng tak kira percaya cek gula bolok percaya Allahumma sholli ala Muhammad binakananya kupil dacil ngarang kok deh Allah magiti penceramah munik kene dak derajat sekali kak cak gula teman pengajian pagi enyuates bak duhur pengajian ibring koning akhirnya gula sit moli atangkung pangtabangan di masjid duhur yang dari biareng kampung pai jagi jong jaga Allah yang gula magiti pencer Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo mulai. Kik ko letung, mangken kik ko letung. Kula makai genteng tak bukang bu. Kal ngakali lain na boy. Kula tak kal ngakali bandi ontong raja ba gule kalakal na. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berkaitan kalaben iman Isra mangkana penting. Polan Isra ni kepenting mangkana ben tahun kan ibadah aki melolo teh. Mangken bedah tahun dateng bedah tahun dateng boleh bedah tahun dateng boleh
mak lai liba Isra je cak dengan cerita bakun kan bakun cerita bakun di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teman mangki cerita Isra dari Masjidil Haram entar ke Masjid Bunda tak ada kan mak lai liba penting pak na pak abai mun penting pasti eliba mun penting eliba Isra coba ambil nah pak azaus mun penting ku tak eliba liu mun tak pati eliba li ajo bek letak penting lah najo mun penting eli kula tanya ambian ada sehari semalam berapa kali mak ini beli tegangkan gentelo kali ki lagu ngakan rek narik ngakan lemalem ngakan saya ngakan bakun nase cugong bakun mak ini beli ngakan neka penting lebih bini andi bini karo ngakan aku gangku tambu sekali makan apa bok tebok kapir tekutan kan cekuta pakai pak jo tapi lakar laki ini kau potongan lakar bek melarat si lembu ayu kulen ini kebeni tak cuma lempo si terus lempo apa kun tak lempo kulen ini bi orang yang akan malam karo keng malam selalu akan bi gula semalam pengajian akan dua kali akan dua kali pengajian telu kali akan telu kali keng bakun tak lempo gula sampai mikir mun gula ku bakun tak lempo macam ngotia kabeh 3 bulanan boy gula cepon kabeh 3 bulanan mun cukup nah oke kaya kabeh 3 bulanan boy gula tak bisa apa cak hitung ya lagi apa tu gabi dua kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi Isra ni kesitung berkaitan kalaban iman. So nomor 2, Isra ni berkaitan kalaban pajang 5 bektoh. Lawa 2 ni kepenting kapi hadirin. Iman ni paling penting dalam audit kaula ajunan. Pajang termasuk ibadah paling penting dalam ibadah na kaula panjenengan. Mangkana orang searayaki Isra nikah berarti sampian peduli berarti sampian kak dinto aja gede kesedua aja gede ke iman aja gede ke solat manter sedua ni kepakuna ijaga sampai kau leban ajunan seteh amin orang ni kemun dua ni ke andi iman pah apa jeng iman sampian mati bila apa ipakun masuk surga amin pabanyak imbian laku maksiat puk pabanyak imbian laku tusah keng mun apa jeng keng mun iman sampean pakun masuk surga amin makin banyak tu sana pakun masuk surga amin kor apa jeng ben iman makin ahli maksiat pakun masuk surga amin bagaimana kalau banyak melakukan kesalahan tetap masuk surga tapi dipur-pur dulu tetimun ke surga na pakun surga kor la apa jeng ya keng ekor sep gelu dikumba dibega mun la atal-talan kapirua baru ya teng tina kula benajunan manter ki masuk surga ki tapi cak sak bisa manter tak nyeting akan neraka sama sekali manter langsung masuk surga amin makanya 2 ni kejaga 2 ni kata ning pesa kak iman ben bajang ni kata ning pesa hadirin orang seiman kau tu apa jeng orang se apa jeng kau tu iman tak terima bajeng orang seta iman bentak terima iman orang seta bajeng mun karo masalah urusan khosok tak khosok cepon ulama bersada buaki beni syarat sepenting lah bajeng kita khosok tak apa ring bunda bah ada bu tat kula bajeng mun apa jeng keng kula tak khosok bagus apa jeng tak khosok ni ke bagus selok bagus ni ke mun khosok tapi tak bajeng nah dia tak bagus ni khosok mun neng Allah apa jeng teh enjak conge poton magelah khosok mun tak abajeng poton insyaallah mun keng ci anya ma orang Madura abajeng kapi tengki orang Madura aja ga salat kapi amin itu akina manter kaula benajunan mati tandi otang bajeng manter mati tandi otang bajeng manter bian mun mati logi sakit agelu romoroi temu mate dedak remayu ojang mati manter tak sakit agelu amin dia tandi otang bajeng itu aki mati mendadak ronda maksudnya mun keng sakit manter benibi penyakit keng margana terlalu tua amin sehingga sempurna amin bahkan Allah ni kada bu datanglah dem apa gela kapan sete cer
Hah? Mai keluar mangke na yang juga. Lan kuat. Deeren ni kata ning papolong ben pengajian, deeren tak ning papolong ben dikir pakana dikir. Makita lilro. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Pahna seler. Cak make la ilaha illallah nyin demi cuko. La ilaha illallah. Mun kene cuko ngi berjalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pan raja pakai sabar tibik dia. Nah, pengalaman deh. Sabar keluar yang aja. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sejam bu, bon, mulai maju. Orang nguncang TV, cari ke kampung ke masjid, batai bagi mulai kok. Mak tengah kuliah ketemu nak kan tu. Nah, mana double. Bektu nak tok si double. Benar mana si double. Mungkin benar mana si double. Ben salim yang kuplop amplopan kok ni. Sorry ye. Emang gua pikirin. Kula ni pengajian man kak keman ni kemari pengajian bi orang kita bengi amplop. Billahi buang amplop babi gula. Hah? Amplop bang. Apa? Mon pesena. Nya ku kile buang ke bon pesena ko. Kula ni pengajian tak pernah bahas ngani kayu. Makanya mau ngibur tambah amplop tambah tak keren. Aku ni ke pengajian ni kata pati ruwet ngani ka. Kula bi guru kula pesen cong. Kakek mon pengajian sengaja ampo mikir amplop. Kula mulai tahun 2019 sampai makin pengajian tak teman mikir amplop. Kan panitia si mikir, masa aku lagi mikir sekali. Kita awal dua. Kalau palai beri bi kula kalah, palai tak beri ya dan tek. Ya njak tak kau lupa palai dan tek tak ada ya. Dan tek boleh. Dan tek boleh tak ada. Mulai leku jengin bina kau tak mantau mak. Kula ni kantan, kula ni pak kali. Pengajian tak sungguh ini pak kali kula. Enten kula biasa mulai kula. Kikir, enten nelpon, enten manglo, enten kenal kali dina kok. Oleh 2 hari Roma pakun kira pikiran. Apa kingi bagi ke supir dia. Apa kingi? Apa? Yette sa boleh makin gula. Oh enten. Oh double. Wes berhubunglah jelas cak double sagak dintu si bisa berdepa. Singa kemi ke kele. Sebel deh. Ini mah pada lagu India aja cerita Isra. Mbian mungkin minta lagu cak nguncang holil mun halili juga tak usah soro pan kumik langsung bawalah cintamu berikan pada yang lain terlanjur sakit hati terlanjur sakit. Oh colok pelka cak orang ngenom bahila gelap ni patah sernak kok yuk tebak garing ngomong kudina dilaku bon Isra ni keberkaitan kelaban 2 perkara sejak penting gara-gara 2 sejak penting ni ke kula ben ajunan hadirin kalaban abada Isra berarti kula ben ajunan insyaallah sedua ni kai jaga amin. Sepertama iman manter iman eka sangwa mate amin. Senomor 2 pejang manter mak pejang eka sangwa mate amin.
mun dua ni kaya kelakoh ajunan ni kebi Allah bekal selamat dunia akhirat. Amin. Makanya saya ngak si dua ni kejaga, iman ni kejaga, pejeng ni kejaga. Zaman boleh berubah, zaman oleh butuh tikal maki maksiat banyak keng mun dua ni kejaga kula benajunan pakun selamat. Amin. Dan kemudi zaman ni kata kira jan bagus kak jan coba keng tikal maki zaman jan butuh keng mun dua ni kelako pakun selamat. Amin. Lambat zaman ampian ki kok ngodah ben mangken kan lau berjen cuba tinggi lambat tahun sangat lemak kula ki nyapok dan kula umur 6 tahun sangat lemak mundrak 6 perak ngak mangken cenu cenan nak kanak lambat umur 12 tahun 13 tahun aja nucen tu aja nucen acak kecak sot kula abang kang lagi bini iya ku ada apa-apa mun mangken jak nguilang ngoyang nyelemongku lambat 6 perak nikah. Mari nak sekolah lebih orang tua ipakun aja ke oreten, aja ke kacang, aja ke panca. Nak kanak lambat ni ke sabar pah ke bayi makromaan. Kaju tak cek kempak ipah ke disamper, ya tak ompai bendaun gedeng. Laki bini dengi dalam aja ke ajeng. Cangring lambat amain makromaan. Ada apa-apa? Mun mangken cak makromaan. Takut andi nak-anaan. Ada apa? Zaman nama kena pun butuh. Tikal bagi zaman butuh. Keng mun dua itu kene. Iman tori tekene hadirin. Bajang tori tekene. Kau lebih najunan bekal selamat dunia akhirat. Amin. Segak dinto. Apa jalan orang tok? Iya mun saya babanya ku tak lecak ya tas re. Cerem. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.